Hei hi Swaras 963 FE model ani hei an bulldozer ang nor na kha aron choma chuan heta hen adjust ve theini a in ti soi hlei ve theya I super elevation kan ti mai siam nan khan tha em a ru rel hi thakop maya thir lian pui heta hnuaya hin a kal tlanga chuan tiang hian a control na chu makdau mai hei a control na lo nia so lai so control valve kan ti mai ang kha a om ve ta so ania hei ten azuk khoi zeu mai ni chuan heta hen counter weight om boka ta hian chuan a hydraulic hi eta tang hen ron thei zala hi control box kan ti ve mai ang kha alo ni ta a hemi pipe pan hi kal pheya so ta malam pang cylinder a son avalu ta ani chuan hei helaya chakami hi a control na kha ani ti so don el koi phe ani dom turin chuan a return pipe kha heta hen noi tang hen lu ta heta hianin a return pipe khata hian hei helai control na hian aron lut ve le ani नीचे पाइप की साइड और है a thakop maya chuan hemi hydraulic pump thau hi hmang ani mela hemi hi ten hydraulic pump om ve boka I tractor dang ang thawin hei a thakop maya a tangkai don hian ka hre mani ti hian hei ta hian a ru rel hi arom bei lian thakop maya hei khal tu pa po hen du ma ti mel hle ni heta hianin hei hydraulic kha katang hian aron chuaka ta hian a lu tani kan se thiam dan tur chuan a thakop mai hei tractor dozer ani mai ang chu ta hianin helaya cycle le cycle in car kong lai ho hian ti hianin leivung aron pe nor liam nan an hmang mek ani tuna hian